Toi whaatalawatu I le, toi te mai o whaatalonga le 685 radio I lana porkalama le 685 morning show le nei fwoi tai au la tau ia. O le aso lua le so, le aso se fulu ma le valu nei. O le masino iuni lua afe, lua se fulu ma le wha. Ma loro sui fo manuia, ma loro sui fo maua. E le tātou. Tano, pero ta ua le temu sola. Staimi o le tai au nei, o na tau nuu mai leo sui o le Kalapu Taalo Malisi. Sagato Iosefo mau te fifia e whaalaulo atu. O le umato vatasi ai ma le prestene. Fionga ia le malu, le fauseu, John le Mesio, ia po Mohammed fo. Ia a mese fo ia fionga ia John Matnave, Matthew ia kopo le tato TD po le tournament director. Ia o le tato taamul sanga I leita au. Malo se fo manuia, malo le usuri le malu ma Matthew leita au. Ia tato tau fai fatalo fai ele lo fa malanga le tato tapa au sidi langi. Fia foi le loto malanga o fatasi mai foi nei poklame nei tai au. Ia si tatou tal no fo I tu lo fa pena na ta pena fo ilo kala pol Malisi nga Iosefo ia wal fa mo les foi le malastona alo patalo va fo ia Mohammed ni tai au ia fa talo fa fo pa ia malo sio tatou atu no fa talo fa fo lo fiong le owner 685 le radio online podcasting number 1 ia lo fionga so alo po tolong taua ia fa kalo fa fo ile pa ia malo sio ka ko fa fonga mai le ngi ka au sa ko moe ko fa mo ka malawa ia fa kai le i le fa ka ko al fa i ngi ka au ka ko va ai al makango fi o fa mo nyanga le i ka au fo fa po le ola mal malos ia al ko fa po fa kai so alo fa kai le i malos i ko fo le fa ton o tam sanga pe na fa ia ku sa fa ka ko dia ma I fo I kingo o le sunga ia turmanave ia fa kai wa makanga pipi o meng I o meio kama lima ia fa kai de ko fa fo sia malos ia ingu per fo la au le ngungu au au alo alo me voy a le le fa kwa lu mai ke lu mai mal pe panike si tato mata lai sai so pan keke yo deu ia to ia mata mai fa fo le vale to ai pan keke nei ia se si la mai lai sai so pan keke la faila full sene tau el pancake era boy ile sai so pan keke yo mo wele o le to tele o le tu e fai tio ia moni lo e va vetai foi la to lo faia lea foi na senga nei ole ko maule price es a full set I bet what go drop like kiki le size ya o tis fair why por van ave ma e fai ole tau tau fala mata tau tau ngao ole fefete ya ole kes le fai ngo fie ai po fea tianga a me se foi la tunu o mai mo mai fa e o pe o matola tala tatu I market o matoa ti le ta o mol pakiki po fea ki anga I e tarvata I opia e pe o ka mafai ai haru ai ia e so se kai mia le aso tau mafai manongia o le ala te luo mai nei mal pe pakiki fa fitai a fai o le malosi le o malisi le o ye o le ala se me o le loto fa fitai ia ai malo fa fitai mo li puti mal pakiki nei tai au lo sungal pleskenge ia va maruro ko paule meu mai mau ele kusisia ki Marist ro ia kai mi wanga pa ke mau ai si da fia foi so alo Marist le Marist no folisi ia pau ia se fanua ia pau foi se meu wa mau ele prestene ia mal committee ia ka ko ki ama ka mer ngi ka au te ler miti el prestene ia te manatu nei tai au ole ala fotiele va no sa no ia lo afia foi ele tulanga lo fatatia mai ai ia le tado tamu sanga ma le falo lava ia ele manatu toi fa manatu ai le pa ia male malo le tunu ile mai mo fa fonga fo ele malo le tunu ele tato tamu sanga lo tolus fulu male ono nei ale tichi sala international sevens ia pensi le fiele malo le tunu ia lo toi po male ia le tato tamu fainga ia ole sa faraile ia male sto na le tato fa moi ia talo ai le ngang pa ia fa penao na mau pele le onu sai ia ele ngata foi ia ole fatino ina ole nei fa moi fa pena ona ele ngata benefits foi Marist ia o Kalapu ese afio angalo fa pena ona tau sinio le tato fa moi e se fulu male ono ia
ia au le tātou main cup toi fa manino ai le tulanga i mai mo fa fonga fo le tunu ia le tātou pool A ia o lo tula i mai ai vai yala o vai moso sa talo manga tai vai ia o le pool B ia o lo ia le tichi sao la Marist St Joseph ia o le awasi umu ia o le teminei ia e fa manino pele malu le tunu ia le wo ese ia tala valu ia pole aule mai le moto fianga o le o mai ai o le surprise le aule ia ton ia le to ofi mai au fiti to e fa manino ai le malu tunu ia le to au wai le au fiti ia o le vai au mai se tasi fo yo o sui longolongo ave o le au fiti ia sa Taalo vo i tausanga o vai ia le sunga ia koloni sau o se koloni sau le fio mai e au mai ngole o le au le nei ia fa pe foi mali ia o le pool pila na e fai asinga fai ngata o tatou pulu mele we nei ia veto no mele ofiti ia o le aso tofi o le aso tofi le fua e tau nu mele au fiti ia o le pool si ia lo fatulanga mai PSP la motu mua o tamauli ia o mo tam fa le fa e fai foi singa ta fo o le pulu le ia mal tatou puti ia o te patasi laulii a pia ia ma Iva White Lions ia o le fatulanga langa o tatou pulu il tatou main cup ia tatou o mela ia le tatou moango tia George Commemorative Challenger Cup ia o aula ia lo fatulanga me le pool A tafitoala o vainganga o tuanai ia ma Mary Saints o le pool B ia o lo fatulanga me toa mua lo to fanga mo ma satitoa ia o tatou aula ia lo fapenhan fatulanga le tatou Challenger Cup ia o tatou Cynthia Wetzel Cup ia pole o le tawanga foi le tupa tu mai tai ia o lo ia Savai Queens o le Striders ia mane Apia Maroons ia pe o fatulanga ngala ia o tatou pulu ia il tatou tamisanga tele ia pole tatou main cup le fai ngoi atu pua Fred Wetzel Cup ia le ngata foi le o tatou Challengers Cup ia fa pele Cynthia's Cup o le au te mai tai tafu uma pulu tafu uma pulu vai asonei e al mana io le ni vai aso tu so les fa lele ma les to na ile la tuli mata ia to tele ia ile apie pak ia uma lo le to lunga le pole sto na ile final vo ile super rugby pacific ia ile plus le Chiefs oi ia le o manga le ka va al matai ai o mai tau atu nei ta le tamu sanga nei le maluma lo fe president ma tau tia lango nisi o la tu ai ne ta alo tamu sanga nei moni lava yo na ia la waki fret tu langi le wa mai la fa manuia ma manu sa mo tu langi Lauri Michael Jones ia ma tuna barano so le ia so alo tulanga le o le ua matua i toe anga i mai ia nisi fo io toa manu le tunu usa la to fa vai atu la to langa la kapi i fa mo le Malisi o teminei o leo tam fai le valvaenga le media e tau load mai umai lunga o fai si tele o famonianga mai aloma tama fa na fo le tunu una mafua ona na maua le famonianga o le talini le lakpi ona o le mo le a Malisi i le ala o le anga fia fo o le wa mafai ona tatala i tua i alom fa na ulo tono tato fitu ia o le fa wa fa tanga o ta wa va ai atu i lisio au ia pe va ai fo te pe o le si umu le wa mai ta wina o le wa ia le alo fa le tato atu no sa tono fo tato fitu ia a le fo sai tono le super rugby ile au fo le moana sunga le almanda motunga o lo tu mai e tono le au le fa pena fula au mota ale wa amata na release mai fo ile la to lisi ala wa ai tu lunga o le tulanga fia na i fa mo nei na sa no ia ile fa tama po le German o le lakpi mo fa onga le avano le nei o tau misanga a Malis sanga Joseph e fa sa fua tua ia alom fa na ui e to e filia le au mo le Olympics o longo winala wa le Olympics le masina fo ia o le ala mo moli mai le nganga o fa ftai le pulenga fo le au tato le fa ma ite le kalap Taalo fo e Malisi u tu mai tonu ale fa mo le nei ia fo e filia ile au mo le Olympics o le toi fa popo al sanga fo le songol prestine o ada na fina tu e tiu mai lisio au
ai pese I o le o lo fa sa fu lo itua le tala ina o alum fa na lo itono le tato au tele matalo ona tuai le o mai o lisio au tuton tele o au eu matano o ta I alum fa na lo ifafu o lo ta alo ifafu peira fa ta inga au le si le wa au mai le lisio o nisi foi o sui longo a foi ta to tunu ulta le ni ayo la kapi ye le ngata le o si ia o le au foi le apia o mo ta o va yala e tele foi yalo mfana wa matano mai va foi ona o le wa longo tala o ta mi sanga le la to su e se va no mo le au fo mo le olimpek e le la wa e se to fa Kalapu ye e fa sa fu o mo le ava no wa ya alo mfana o le tunu e o lo fina fo ia e ofu le chesiel man sa mo ni tau sa to sanga lin sem va tsdingen solo ma fiti siampini ja solo ma fiti siampini ye le fai no ma va yala ye le fai no va yala ale foi na lo ta ue to mo mori mai la le ipu le fiti e o ale foi la foi no mai o le folo mai mal ko mai le si au fiti no ingo le manga o afiki ko yo male mari ya ol me amoniana ya ole va ai foi ia komiti markala pon Malisi tapen penanga uma au lo nei samo ui ele fai ngofie fo e fai fo ia sina ta fo ia au fa tusa la ia ole wata tala I tua tato international players I we e wo tele al so soani alum fa na ui la to au ala ma nei foi lo mai fiti look pe challenge ka ko moni la no tu langa ma wo lungo le standard foi le lo te to fiti al ma nei la na le mai fiti na ia lo ta do tamata o le sia me to fi fam na tua ta tu ta noi foi I video si ai foi alum fa na la tunu po legends o la kapi o ka making ka le malo la ko si fa nga wa ku le ka le o le sunga ya Darren Kellet maka alo foi fiku le nga champagne foi a Marist maka alo ya Marist yang ka alo foi a Marist ya wa ma ku aka o Darren nga vai kemi o papalangi kwali lo samo nga ko kele le malo tsu no si po ai inga wa apia ko la le ko inga le of man sa mo palangi ia fa ko ma ke ia lo ka o le sunga ya Darren Kellet o se kasi vio ko mangu se ka ko ku ma nei foi le video fa manuia la uri Michael Jones na wa pe o I la mo taana amata ko ya uri na mai taimi na to matani ka lo la ni koko ya au taimi na Malisi ya sila vai fale e pe na vai taimi sui longa I o le te to video e me sol to le for brothers o disio video lo fa pe nan fa alu nei ia pe le sunga ya tunya tunu ya o sunga tunu tunu o lo fa mang ia mai la vai la pe Maroons e pe o Kalapu le asa ka alo ia tunya tunu o ia le JT ia le pe Maroons ia se taimi le su ia sile foi la ia le malo le tunu ia sa le fa mon yang le sunga ya tunya tunu ala ngata foi ia o le alo foi le tunu ia mari fa savat se tasi foi ia o to manu foi ia le ia male so ia skipper Vincent le so isala elu se tasi e mo se temi ia se sila foi le malu la tinu fa mon yanga fa talo fa nei tai ole ai foi la fa kwa ala ma ia so malo mo tapena yo tapena sanga nei Marist ia ele fa pe o te fai atu nei o le asi stula tamu sanga nei e pe mau lunga la vale tulanga nei ai isa wa ia ka va ai ku tele o isi tau sanga pe o fai me masani foi a ole se wow factor foi le tau sanga moni la ale o toi mai tau atu tau sanga nei ia e moni la tu la mai lo PlayStation se mala tia yo e tolo tele alu I tau ma fi tamfing tau fe ngai mal Kalapu ia e o ku ala lo mai foi ia le sungal president e awal fa vai pe e kalkala ngoa mai ya vangale Miki le mea ia ole faivai ale auva ia ole follow al meolo o sa ngoa mai foi le sunga president ia malo fa tai ia o ai si vai na tau o tamu sanga nei mo si fia le tolo o le fa talo fa mai pira tu pola me America sa mo ya o misi la au America sa mo no wingo misi mo pusa si pipi misi au ya le wa fai lo mai foi le sunga president ya falfata
ia o le ulo la ko au nga mai ia le la fai me alofa markala ia le mo moli le ngal fa tai le uni la ka pia Amerika Samoa ia moli me alofa ia wa ele ma fai ko transfer se me o lo mau ko le account ai fa invoice o toi fa mna tu le malu le tinu tato tickets pe o le si me ta ua le tato ta misanga le sorry le mala stona o tato grandstand ia le ro ia ni le main grandstand is futala ia o kako general admission ia le au tafa o mal malai mas o se tu al malai ia lima tala ia o tato ka paka foi ia le vo halu le lima tala sau se taimi o le so ia por aso vea tai ia avatu duna le auto tato paka ia no si da fia vo le malu le tunu tulanga e mfaiona o ia ma tulanga le mfaiona ona savadia malofa tai ole tato se atu fa fianga nei ia mo ila tolo mai mo fa fonga mal tato buklame ato tali mai ia ona toi tala no mai leo le manu ma ton ma na ve nisi vai ngol te to fitu le marisi mal fa lo lava
nofo ai pe fa pe fea na malo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia fia iai o solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nuku o te nofo ai pe fa pe fea na malo atu oi leva ai So I Maria to fa talo matu be fa pele foto e mau mai taro fa salonga nei tai au mai le 685 morning show mai sale ufi le talo fa tai o pia I samo nei la to lo mai mo mai to mau ma lo so I Maria ya ma lo so I maua ele nei fo mai no le tai au o le talo no ai le tai au nei ma le presidente fo I ma le tournament director o le tamu sanga te to fitu fa ma lo le tolu se ful maleono a Malisi le le fa te te ma le Taalo le Apia Park ia I le asaforeile male asatona nei. To le fatu le avanoa a to manave Matthew tulanga pena inis vanga ta o ta ta sanga nei mo nofsi fia le tlu. Ya ma lo faftai o to fam natua to te le malu la tunu o tal sanga mai fo ila to stalls po la to fale ainga o fa pena ona fia vatul ta to mala ta aros farile mala stona. Ya la fotu watu lungal ta to page ya le ta to flyer. Ya fa so ta ila val numeral nei fitulua iva valu o fitulua le sunga vo ia taupa u Alex ai o tato suire o lo fa pena na fe ngai male tulanga vala au sa o faile le tato suire ya Alex po taupa u foi e toi fa mna tu foi tato managers to tele tato managers o lo fa pena na mata mai foi tato proclame ia o le solulu nei ia le tato managers meeting ia lo fa pena na fa tinoina le ile tichi sal headquarter le ofa maltiti sel ia la to te hosting na le tato managers meeting ia fa mamla mai foi tulanga malava le ngata ile ia o proclame fa tatia foi Kalapu ia wala lo fai watu tato ta misanga les faile malestona ia e toi fa talo fa tu foi ma toi watu le ngangol fa tai i tato paanga malava o lo fa pena ona so ni mai ia pe tutu mai full tau au ia wala tato ta misanga ia le ngata le tato naming rights ia o le titi sel le to mo le ngangol fa tai le fionga fo ia seu ia le ngata le pulenga ia mo le titi South Pacific ia mo le fa mondianga le ngata fo le so ani fo ia wana le se no auto ia ele tinol tato fa mo lo fa pena ona ta pena ile sungal president ia mal committee nei fo de mano ia na to fa ia sa no le fa tono ta misanga ia ele fight for fanga lo inga le tato malo Samoa yes le afionga tuma tai palmia malo na kapineta e ta wala so soani ale so soani nei al malo Samoa ilalo le ministry fole le sports le afionga ya la matia manu ringo posel tu sa fo imale so soani fai ona fama tu ina mai nei tau sanga le lango le tai to fito le tato Malisi lon tors full male ono ia ta na lo fa pena la van so tau au male ACP ia ole vai lima ole code builders ole 685 good morning show ole vainga le vainga I fa tau I fa nua ole vainga real estate Samoa ia ole o mai foi la I le afionga ia le malu le Ray Aliki le SCP ia o nisi fo I o fa pena na so tau au mai la fai si tele o lo lango ina le le fa moele nei le Kalapu Taalo Malisi TV1 Samoa ia o le TV1 le live vai mo le foi le fa malo tama tai pule male au fainga renga si mato TV1 ono le o sola is ia tia ina tato TV1 ia le mo le to le bo tele lo tupe sola lo le se tupe awati le se tupe o mai mai ia pe o nistulanga to fa popo le I le fainga pa anga pina ta ua le fa tono le o ta misanga ua faisi tele fo yo nisi fo yo company o faina na fai pa anga male tato Malisi nei tau sanga ai ole fama natu male fama mafa ua seriously tau sanga le nei ale Kalapu Taalo Malisi
tulanga lea o le vaai le o le tulafono o talonga o se au ai fa le tono o se player o se pulenga e o lava i se au mata ia o tulanga na le wa ia le tulanga o taatia le tulafono no fa le au ngai nai le lava no mo le international service mai se tau sang fo ona na iai ia tulanga na tutupu mai tua ia tulanga na wale elai fo si sila klap Taalo Malisi nei tau sanga o le tulanga le o le amio pule tu tonu mafafu ia o le toi fa mafa pe fa fonga mai mo mai le ia malo si o tato pulenga tasio aulo fa pena na fitfilia i le tau sanga nei le fa mo Marist ia tau tuana tato pulenga ave pe fa mafa ia lom fa na o lo Taalo le amio pulea ia maua se fa mo matango fie ia se fa mo e watu ai fo ia halo ma fa nau o ainga e fia le aso le asfalili ma le asto nai ia maua se nganga fia o le tulanga le sportsmanship e wa pe o tulanga la vale na o tom fa ia le club Taalo Malisi ia si ia ilunga le level tulanga le ia meet le minimum standards o lo run na ia fa mo fa vao malo tula fono tulanga fa pena ia o se toe fa pa ia tuna i pulenga au taitasi ne te ua pa uile tau tuana le tato a mio pulea o tamata alo ale ngata ilea ia o mese fo pulenga taitasi o se teimi ai e maua i fo ia ila to le ua va ia tulanga le e lafo se tamata alo pe lafo fo se pulenga le tu ia teimina la tapena le fo e Malisi se tusi ia ave fo ila to i longa tulanga le mio pulea ma mio tau loa ele ngata lai tono kalap Taalo ia la fa pena fo na fa o la pisa mo lo fa iona ngal due fa tas ma va lua ma le kalap Taalo Malisi ia fa talo fa fo ila temine tamaita i manager ya FP o le Fiji Airways le silango lango le o le tato fa moe ia le ngata i le o le tato Samoa Airways nisi na o afoile o paanga o fainga lue fa tasi mal tato Malisi il fa moe le nei ia masalo se temi uma toi fa popo mai ia le fa tono ta mitsanga ia pio na tulanga na ave alfa mafa ile tulanga i tai le Apia Park ia tau tuana le amio e sale ava malo si tono temi nei o lele au mai se fa tanga na lo ia mai o le mai nei le laisene fa tanga ile ia le fu ia ile fon tanga na nei al kalap Taalo e toi fa mautu mai tulanga nei pe tanga na fa anga na tau mafale ava malo si tono le Apia Park pe fa sa fo so na nei la le fon tanga ma le Kalapu ia fa ilo mai lo tulanga fa pena mahalo fa ftai e tato lo fari mai fa ia o le teimi e to fata to la fali mai fafu lua mai New Zealand ia tasi mai Australia ia Fiji matonga se ta e to fata to la fali lima lola ia le tato coaching referee o lo fa pes na fio mai foi pesu mai foi ia awale tam fainga le o tato la fali ni sa mo foi ia mal so ani vol tato Kalapu awal to tele ale foi tato official ia foi tato lo ia tato so si la fali lo fa pena ta iu do ile fio vai au fa ia po Ellen le eluptea ia malana ia vaenga mesela to pitola au te talo foi nai pulenga au ma te o la wa roll o le lakapi to ole roll le fali wow mai tawina mo mo winda o tele ana la foi le to no le anga i nei tato lo fali ia automati foi ma fa na o le to ia ele ale nei lo fali ele me fai fati no star ole pumonia ia ele se me fo ole me oleva ole ai tupua ia ia ole si tu e mali ia ole vo e fa sino pito tasi la uta alo mal pulenga ole stem li ai o mai mo ko sai fa ngo ko mai mo ko aku ia ngai kamaka alo e kong mal puleng ia ole vo talo vo ia le mai mo fa fonga vo le tinu ia fa vo te fio tu pete su tu vo tato ta misang ia o tato ia tapo e fepo ia tato un sa ia ole vo le metu ia
tātou whai al tala foi le toi o so foi le la. E oi. Alo, whaatai fia le price money whamole. Ia full lima afe le tātou manu malo o le si mena whaftai so alo e toi langa le mta upua o le tele foi o tausanga o te am tausanga o vai FC ringia le au le tūlua pe aisea e mamao i le va o le whailonga mua e mese le whailonga lua o le au ngā ia mo le wha Kalapu Marist tasi a le whailonga e taua va uma ia au wana o ala siamping o isi uma vaenga i lalo ia e consolation prize o Malisi vaenga ai ole fa mafa ia le Kalapu Malisi ngati Iosefo e mese le pulenga ma le committee e tasi ia le prize money au tu e tau va uma ia au Malo, whakatele lau whenga presidente, ma lau whenga fo i le whatono le tāma sanga, tātou sota i pia, ma le tele ulu whaiva le yaso. Ia, mātua le nei lau lau e toi mo le fo i le anganga whaftai, tu sai fo i male awanoa ua whaavanoa ina mai e lau tofa so alo, tu sai fo i male pokala me tau mwhai e moli atu, so se tafa le tātou atunu le nei yaso, ia o toi mamala malama le tūlanga o lo whanga solo ai le porkala me ale tātou Taurus Fulu Maleono ale Malisi International Sevens, ia o no le sports club, ia na toi whaata masalo se taimi o mai ni, ia o lewa tau nuu mai le alo se o tātou atunu, o le sunga ia ato whaongali, ia o le sa fusu lava i lalo club, alo nei Malisi taranga se taimi o iluma, ia na whaatau nuu lea o le tau pokalame, ia mwhailoa inisi o tūlanga o le tau nuu mai o leuso, ia a le nei tūla, mo le tele langa ngal whaafutaipa, ia malu se o tātou atunu o lo whaapena na mai mua mai o lo mai pele lango le tātou Kalapu Taalo, e le whaangalo ina la le komsino o leo, ia ma mese fo i le fesa ma tūlanga whaapena, i le malosi o le security o le la taiti tai i le wha Malisi ono mo le safety lava o tātou le au mai moa ia misi fo i le au ngā solo atu ia te manatu o le paule o se whamtalanga e ruatu ne Ivana te uto e Iosefo popo tolu manave ia asa moa ia mo moli atu alo whaanga mo o tou e ole te ua pa o ia te au le tūlanga e le mātou siaki ngā tu e piki ngei ia le ua ngalo na whaamanuia le company le pikir siaki ia le lau ke vaaya kulunga le lai whai mai le whaamanuia mai le pikir ko siaki whaatalofa ma whalofa atu fo ili nei tai au ile sunga vo ia le pule le ngata le te mai tai pule ia o le Kalapu le marina ia e lima afe le siaki o lo whapena ona nga ilau Kalapu nei e piki e le marina e le ngata vo ile ia o le SSAP te le vo ile le se le ni le tu lo lava tam failau le SSAP ia e a mai Kalapu is full wafi e fai me alofa mai fo le tātou Kalapu ia ai le ngata ile ia o le PSL e pe o vaenga o mai o le kau fai text mai lunga tau le whaamanuia mai ia ila le ese ko sia ke mo ia le lau whaatalofa tua i nei tai au tātou whailo i si taimi Fai ai vave iai. Ia, le umalo i wa sa olo iai. Te ulu atu wa fo i mese tamal 685. Yoi, patalo fa tu fo ile pule o le SNS ma le Tower Ice te mai tai pule ya sulunga ma fa nau ia fa fangu lo lunga lo le tama fa inga wenga na se ni o ama. Tai tele le malu ma tolu manave ma ri tele lo fa i nei aso talo fo e felo i pea. O na ua mai mo fa mai le tino il tanoanga mo sui o le Kalapu Taalo nei a Malisi ia e pe na yelta pe na mo ta sanga te tofitu fa mama lo no tolu fu mo no ile aso forile mo la stone nei mo la Taalo le pia pa ia tato wanga i so fa vi fianga ai fa mo le afol varu town nei ona tonu mai le sunga ia ato fa ngali le alfusu sa mo ia malana pulenga mo le no fa tano ai lungo le tato le tio le 685 ia ilana morning show